Kasin Cecilia Choir kumshi benta banaki ya kejingdap shi spa snem kejing syakri jongka hagakam ruai na ka benta ka burom jong blei kalak pelong ya kejing kop ruai choir bat tem piano hakaba lawan benishi benta na ki parish beper keblalong ha kesantrik u Oktober arajar arpsau ha Bianchi Hall Cathedral Parish laidum kra baladan kemba shipau kenhon ki boyeshi benta ha kejing kop ruai choir bat arpsan ngut hak jing kop tem piano hagni gasngi la sakhi da kejing dalang jong u Father Richard Man Bha Majau Vicar General ke Shillong Archdiocese kum Kongsan nangta u Father Bernard Lalu Parish Priest Cathedral Parish laidum kra bat kuntup ru yuba emba lang simli bade MLA bat MDC Barim ke Maulai nangta u Professor Emmanuel Changpliang nalor kiwe pat kiri orang ba kilong kmi bat ki kon samla Kibalawan ban ai mensiam ya kenika kenhun. Hashwa jong kenika program la yo ya kejingkren no presiden ba Markin Temar ubala pediang sombha bat yathu lingkot halor kejingai linti jong kenika kenhun ruai. La yo ru ya kejingkren i Father Bernard Lalu Parish Priest ibala penslur ban ai mensiam ya kinong ya syementa bakin yai beteng ke kam syakri belai. Lingba ki sab ruai bat tem ke baki don hakirinsan beper ringkat kejingai kublai ya kenhun Saint Cecilia Choir Kebelak pelong ya kini kejing kop ruai bat tem piano ke bajob. Ufada Richard Man Bha Majau kum Kongsan ha kejing keren jong u. Ulapan pau kejing sokmen bakani ka kenhon kelak pelong ya kini kejing kop ruai bat tem. Balak kentu bakani ka kenhon kan nyai biteng ha ka kam syakri yo blei na kawai ke snem syakawai pat. Habapan pau ban ai mensim ya kinong ya syementa ila ai kejing ro halor kejing tibet jong kinong ruai nong tem khamtam ha ka pormas hayeng mani kebelak pendap shishu de kisur jing ruai jongki. Hakaban yaro bat ai burom syaublei lingba kisur jingruai ke jongki ula a jingmudru ban lom thup yakini ke jingruai bat jingtem ki bala shim na kakot jingruai linti beneng bat ban besu ha ke YouTube khnang balada ki pai donget ki kwa ban sngap haba ki don ha ki ngisem ni ha ka kali ke jongki haba ki le ki wan kin sngap yakini ke jingruai jingtem bat kani kan yarap ru banang penbha bat penpalei shushu ya ka mensiam jong kitu ki basngap ida sukmene hidota di matu jongki Judge Juni, Indonesia Juni, kita ya kini choir, ya port pakodor jompi, kemudian esok batas isu sangat mahal, ya ka experience ke bapitan, ya kami kita pilih anda tak sisi no sejak pada akhirnya ka choir competition di Juni, ban isu jumlah hadu kata-kata jadi bagi berada ni. Pada pihak kita ban ruai, apa yang mana kita pelong jingduai, ya kejingruai, berkejingurku kejumlah. Kan meniharkan halor jopi. Ditangi ni kecil, Imslam ke Cecilia Choir, Imslam ki choir jungi paro ki Paris ki jongi. Imslam api ki pai ki jong play ki bejurai berbuat. Tak kecil ie jong play, hak kecil ngam play no the kecil ku kecil halor jopi. Nakaliang jong ba emba lang simli haba ajingkren ula ke jingero ya ka kenhon Saint Cecilia Choir kebelakan jo sya kejingdap si spa snem bat khamtam hakaba kala pelong ya kani kejingkap ruai batem kebelak tik shisha ya kejingmat jumperkhat bat mensiam jong kitu ki bawan masaki ya kasap jong kinang ruai bat nong tem khamtam hakasin ke baningkong bandon kejingkap tem piano bantem katkum kejing ruai na gelinti beneng kibelapan syok mensiam haba sngap ya kurkam tem jong kiriu donsap Om Tang jong ki belasan Henry Wat ya ki khna ru. U Professor Emmanuel Changpliang la batai benia bha ya kerkam ruai bat tem khamtam la kalong ha kadinsan Yakob la ni hayeng mani. Ha kini ke Yakob ruai choir bat tem piano ya kana mladu la yo ra de Saint Joseph Laikor Parish
kebelak khurru ya ka kusnam ringkat kasong pisa kebelong arpsana jar tengka kadba ka kuaya na nongra parish kelawan baar ringkat ka kusnam berkasong pisa kebelong khatsan hajar tengka ya kanam ke balai layo ra da kamaupat parish ringkat ka kusnam berkasong pisa kebelong sipo hajar tengka ya kini ka kusnam bersong pisa ha ka yukop ruai kuaya la no senyang de ki bahayang basam kum ke jengkemau it ya ilit dan barwel baman bat lit Crescencia Imli kibasong basa hamaulai. Kadbaya kanam ladu jang kinong tem piano hakaliang ki senior layora du Benedict Rintong baar da u Divensius Carcentiu bat balai da u Olvin Nongkenri. Kadba hakaliang ki junior ya ka kusnam ladu layora di Hebrid Rubeno Garrett Nongdhar baar di Ilambha Marbanyang bat balai di Manuel Joshua Walang. Bat ya ka kusnam kinong job ha ka yakop tem piano la no senyang dagi bahing basam kum kejingken mau ye ilit Joycelyn Marbanyang basong basa halai umkra unong elam bat nongkit kam jong ka Saint Cecilia Choir ulaya thu bat pentip ru bah kani kejing rakhi dap si spasnem kila pelong ye program beper pat kin sapun kut no ya kani kejing rakhi ha ka arpsau tarik November arajar arpsau ha cathedral parish lai umkra bat ukhot uber ya barok penwan banyak kemen lang ha kani gesni jong kejing penkut no ya kejing lek kemen jong kejing dap si spasnem terima kasih atas kami juni dan sedang ini terima bagi ayat ini akan jadi kublai dan baju di baju yang rekor asal ban ayat ini kalau ya di bajos pada kedun juni atau nosoi di bayar ya kasih saya ban dari ya track rekor ya rekor hidup nasihat tunai dunia kan kacima osor berikut di Austria. Dan senai di Cibai, lihat kan sudah Tolstoy. Kapal bapak Tolstoy tidak mungkin senai di Cibai, senai di Cibai itu bagai-bagai. Dengan ikut di Cibai dari Katinson dari Tolstoy, lagi video berkuat video Durhi dari Tolstoy. Dari sampai pergi kan dari sini pergi dari parlok ini ikut kami terkilan. Banyak yo play ru deki cingsat ke jompi. Kasam ru kong ya kita ngetian pada apa firo yo play kata kalau ke cingkeman ha ke cingko jompi. Nangta susu ma na ngajuyo sngo ki pre perpor ki ong ma lada sosi ru di lada so baru di dan mau kita bongkom tah ngayo so dan kita perlu jungi ber lada sobharu dikat lada sosiru dikat kata ke cingkeman ke cingki hak bongkom kita hendrai wei paduru krawong u John Plata wong lada fisosi roi batchat batam batput lada fisobharu roi shat dam batput kata ke cingkeman hak cingim jongwei pawei bru namar kata nak ta jumiru lada dan kibong nang ni sakmat sosiru di sobharu di tingingong ladap sosi dam dekat cengwai baksan ladap somharu dam dekat cengwai baksan katakan berkelano ya kalau komperkat ke cumi kantam nagam tai kebukum kita kipriu dia berkeran hakum kata kalau komperkat ke cungki ngasuh kemen hadu kata nomor haga competition ke pemerintah ngampoi berkat bagendon ki kena ki berang prasna ke karta ki berkebet hadu kata bandang kidon ke kunhun ruai ki ba nyemla ban medur ya ke cing syampang ke cingkebet ke cungki ke kom ruai ke ba ngangam deu nong ruai dan ringa sultanat ban ruai ngangam deu nong tem ringa sultanat ban sangap ye gejing tem na daruai na thai wat ka khna ka mi na kendong ban sangap ke jurai la tem ru na thai don benur ban mi na kendong ban sangap nomar ngam dan sap nganale ban persang ban tem nuai ka mai ken thi an ni ponong kamai andre ba khadu ni nong ika ju tem bong kelino alabyang dan sap ka khna ka mi na kendong na fitam fi ta kalakot no hangta den re na kamta ju kin nong ruai na ko be kerpang fi nam tak ke sab jing ruai ke bafi ke sur ke papang ke batiang ke siang ke pemila ban ya ko bat ke be patru ndai tak ke negeri ke jumi hagari India ban ke perlai unju bat na kam ta ke dong tam ru kalau ke ba so ban hadu kata bagi ni kiat ke beredu ke be lang se ke ju ke thong ke bagi di kena ke be ke bet ke don sab dan tengai men sim be tentang ai pedang ke kam ban nganget skam ru ma nang ba kan ikun hun sensila choir ngasu ajubot nam ru
Nomor 4 hagan di India ka jungi ka don mo ka di sekdon ka conference ni ka jiya kendo lang jongki bishop jongki India berapa wema. Henry Wadsworth Longfellow. Music is the universal language of man. Sub jiwai dari cinta jemput kilong ka kim salam sa ka bangina suku na pole ka boy kantam da mani pre. Henry Wadsworth Longfellow ni nata pole. Nala no sub jiwai Hagajing jung bumi ibrahim dengan kamen, kamen sim atau buat berhak. Mereka berkata bahwa isu jiwai ilmu tung kelenti nak mentabah penyelidiki hati kebuatan sim atau buat berhak.
khidmat bagi ayat ni akan kirim kublai dan baju di mai baju bayi. Kita rekor masa ban akhir ni kong ya di Pak Jos pada kedun juga nak unosoi di Bayarat yang sesuai koya ban dari track rekod yang rekori itu nasutu tunai kemudian kat kacima osor rekod di Austria dan senai jiwa yang harus selesai kapal bapak selesai tidak mungkin senai jiwa senai jika ikut bagai-bagai dengan rekod ini jiwa yang negatif so dari konosoi lagi video berkuat ini video Turki dia nak bawa konosoi dia sampai pergi kat Turki di Parok ini itu akan terkiulan